He kai aku ringa, koe rā te tāhuhu kōrero i tā wharau i te hui i Wainganui te Māori me te Krauna i roto rua i te rānei. Ko te whanaketanga o te ohanga te matū o te hui. Ko te pai tawhiti ia kia riro mā ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi, me ngā pakihi Māori ā rātou ake rauemi e waihanga. Nei rā, a Hinerangi Goodman. Commerce and culture are twins. He whakaarara he whakatipu i ngā mahi, te pūtake o te kaupapa nui, kei te kipakipahia e te poari ohanga kaitohu, ko rātau e kawe haere nei i tēnei kaupapa, ki ngā rohe kāinga Māori o te motu. Tō mātou kore atu ki ngā iwi, ki ngā kamupene Māori, ki ngā whānau Māori, kia tū, kia Pākihi mai, kawe whakamā, me arahia te ake tō hāpiri, mā te Krauna hei tautoko. I tēnei wā, kei te piki haere tonu te wāriu o te ohanga Māori, mai ngā kamupene Māori me ngā umanga Māori. E tupu ake mai te kaumā ono piri ona tāra, te kau tau kua hipa nei, i tērā tau whā te kaumā iwa piri ona tāo. Ko te whakapono anō ma te kakamatonu o ngā kamupene Māori, ki te whai i te pae tawhiti, ka rekore ka puta nā hua. Kia tū Māori mai ngā kamupene, me kimi ake ngā hoa Pākehā, kamupene Pākehā, kia mahitahi, me kahui ake ngā kamupene katoa Māori, kia haere ngātahi. Ko ngā rautaki pēnei, te huri haere, te kōrero haere, he pai, he tīmatanga. Mā reira, mā te kōrero tonu, mā te hui, ka kitea te hua. Ki ngā tatau kautea anō, puta noa i te rohe whānui o te Wairiki. Whātekau Māori mapai heneti o ngā Māori, e whai ana i ngā mahi ārina, ātinana kanake. I was unskilled. I left school when I was 14 and I was digging holes and stuff like that. But, once I got onto acting, I went back to school. You can retrain, you can reskill, you can upskill. E ai ki te whakatauki, ka tangi te titi, ka tangi te kāka, ka tangi hoki ahau. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.